Možemo reći prije svega tema kojom se obilježava ovogodišnji Evropski dan samostalnog života glasi sloboda. Mnogo toga možemo zaključiti iz ovoga, ali evo šta je to što osobe sa invaliditetom žele poručiti javnosti kada govorimo o važnosti samostalnog života? Tako je, pa evo danas na Evropski dan samostalnog života kojeg je 2014. godine još ustanovila Evropska mreža za samostalan život EMIL, želimo još jednom da podsjetimo i da zagovaramo da za principe samostalnog života za osobe s invaliditetom. Nažalost, osobe s invaliditetom često se susreću sa preprekama u okruženju, znači svome, bez pružanja podrške za ličnu pomoć i bez svih vidova podrške koji su im potrebni da ostvare svoj dostojanstven život u suštini. Znači, tema ovogodišnja kojom se obilježava Evropski dan samostalnog života glasi sloboda. Nažalost, često osobe s invaliditetom ne poznaju šta je to osjećaj slobode zbog ovih zatvora i ograničenja koje nam je kreirao neprilagođen sistem, tako da to su sve neke sfere života koje bi trebale da se podrazumijevaju za sve ljude jednako. Znači, u ovoj situaciji u kojoj je izložen cijeli svijet u zadnje vrijeme zbog ove pandemije, nije se mnogo toga promijenilo u svakodnevnici osoba s invaliditetom. Oni su često izdvojeni, smješteni u ustanove i tako dalje, bez mogućnosti da žive slobodno i samostalno. Da, šta možemo reći, evo, i koliko se zapravo ističu danas, koliko se ističe važnost sopstvenih izbora, da osobe sa invaliditetom odlučuju o tome gdje će, s kim će, kako će da žive, da imaju mogućnost obrazovanja, zaposlenja i slično. Sve su to neka osnovna ljudska prava koje bi trebali svi da imaju. Da, pa upravo tako. Principi, u stvari, filozofije samostalnog života upravo jesu pravo na izbor, nesmetano donošenje odluka, preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i kontrola nad životom i također vrlo važno pravo na grešku. Ali onu grešku koja neće biti protumačena kao automatski zato što imamo invaliditet, jer sve osobe s invaliditetom nažalost prave greške i to je poznato. A potrebe osoba s invaliditetom su potrebe iste jednake kao svih ljudi, znači na svijetu. I eto, upravo moramo nastaviti ukazivati, zagovarati na pravo za dostojanstven život za sve ljude na svijetu, što ćemo i nastaviti svakako. A iako je ovo pravo garantirano Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda kao pravo svakog čovjeka, tako je i dalje još otežano ostvarivanje tih prava osobama s invaliditetom. Vi ste upravo ovim povodom, odnosno o ovoj temi slobodi, kreirali kratki film. Evo da nam malo pojasnite to. Pa jeste, u sklopu naših aktivnosti uslijed ove situacije koje su izloženi, Lotos inače osigurao podršku svakodnevnih susreta mladih osoba sa invaliditetom u okviru Lotosa, tako da na jednom od tih sastanaka aktivisti naši Lotosa smo kreirali jedan kratki film upravo povodom ovog današnjeg dana na kojem su oni izrazili se šta to za njih predstavlja sloboda, sa zajedničkom željom da pokažemo da smo vidljivi, jaki i sposobni, tako da bez obzira na invaliditet zaslužujemo da budemo ravnopravno uključeni u zajednicu. Taj naš film upravo je završen i bit će u toku dana postavljen na naš YouTube kanal, tako da će svi zainteresovani moći svakako pogledati. I koliko se možda vremenom promijenio način gledanja javnosti na osobe sa invaliditetom? Ima li nekih naznaka da se napreduje u tom smislu, da se može očekivati više slobode i više ravnopravnosti? Pa svakako da su promjene vidljive, nažalost jako sporo se dešavaju, a bez našeg djelovanja ne bismo mogli ništa ni očekivati. Nadamo se da će te promjene biti još i veće. Potrebno je da osiguramo razne faktore koji osobama s invaliditetom omogućavaju sve ovo što smo pričali, dakle kontrolu nad svojim životima, ali nažalost još uvijek se susrećemo s tim da su i
u današnje vrijeme osobe u 20. godinama, osobe s invaliditetom, onemogućene da ostvaruju pravo na obrazovanje, nego da tek sad upisuju osnovnu školu i tako dalje. Ali mi ćemo nastojati svakako da djelujemo na sve nadležne institucije, da promijenimo ovo stanje, da stvorimo jedan pravedniji, ljepši svijet prava jednakih mogućnosti za sve. Svakako. Isto tako, među brojnim problemima jeste i gledanje na život osoba sa invaliditetom u smislu stvaranja porodice. Koliko se o tome danas govori? Tu su brojne predrasude. Da, svakako. I u toj sferi života prava su im osporena. Osobu s invaliditetom ne vidi društvo često kao mogućeg učesnika, što se kaže, i da ostvari svoje pravo na porodicu. Ženama s invaliditetom posebno osporava se majčinstvo u smislu da ona ne može biti adekvatna majka, pri supruga i tako dalje i sve ostalo. Tako to su sve neke predrasude društva koje se nažalost jako teško mijenjaju, ali uz našu vidljivost i uz naš rad i aktivizam mislimo da možemo očekivati jednog dana bolje promjene. I evo za kraj možda koja je vaša poruka svima povodom Evropskog dana samostalnog života, neki stav i možda zajednička poruka Centra Lotus? Želimo da podsjetimo još jednom i da svima poručimo da sve osobe s invaliditetom su jednake kao i svi, znači ljudi na svijetu, rođeni su sa dostojanstvom svojim, imaju pravo da ostvaruju svoja prava, od prava na kretanje pa dalje. Znači da se samo vratimo na svrhu konvencije naše Ujedinjenih nacija, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica. Sama svrha konvencije jeste uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda osoba s invaliditetom i unapređivanje poštovanja njihovog urođenog dostojanstva.